kinga tujya muri AFCON cyangwa se mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu Samir ni amajoro noneho arimo kugenda asa nkaho aremera bijyanye na buri gihugu cyose ntabwo gishaka kuvamo ariko byanga bikunda hari ibyasezerewe n'ibyamaze kugera muri kimwe cya kane mu ijoro ryakeye hari hatahiwe ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Misiri byabanje kuyigora ariko ikaza kwica umuntu muri extra time. Nigeria byayoroheye Nigeria byayoroheye nubwo wenda abakinnyi baje gushwana mu mukino ujya kurangira ariko Nigeria yo ubona ari nk'ikipe ishaka gukina ishaka kwiratrapa no kwiyunga n'abafana b'ikipe y'igihugu ya Nigeria bitewe n'uko babuze qualification y'igikombe cy'isi. Abantu benshi batekereza ko ikipe y'igihugu ya Nigeria gakwiriye kuba igiye bitewe n'amazina ifite. Niba ufite Vida Osimhen ukaba ufite umukinnyi mwiza w'umunyafurika umwaka wabanjirije uyu nguyu Ademola Lookman, ukaba ufite amazina nka ba Kevin Bassey, Alexis Iwobi n'abakinnyi bamazemo igihe kinini n'umutoza navuga ngo Eric Sher wagerageje gukora neza muri qualifiers z'igikombe cy'isi ko ntigeze atsindwa nubwo byarangiye abuze qualification. Ni equipe navuga ngo iri gukinira ku kintu cyo kuvuga ngo ni igitutu cyo kwiyunga n'abafana. Yatsinze Mozambique nubwo Mozambique yari yigaragaje nk'equipe ifite amazina atandukanye. Elias Perembe imyaka 43 yeregeje kugira icyo yakora ariko nanone ni itsinda navuga ngo rya Gabon itarakoze neza no mukino batsinze muri iki gikombe cya Afurika. Nigeria yatsinze 4 nta nubwo tunayigarukaho cyane. Gutsinda Mozambique ni ibintu byumvikana binafite n'igisobanuro kuko n'amazina ntibangana muri profile n'ibindi bitandukanye. Hanyuma Misiri ahubwo nikomeje gutera abantu ubwoba. Buriya Misiri uko gutsinda umukino mu gikombe cya Afurika muri knockout cyase imikino yo gukuranwamo mu minota 90 eberuka mu mwaka 2017 bweruka gutsinda umukino ikawutsinda mu minota 90 muri knockout stages z'igikombe cya Afurika. Kandi ubwo nyuma yaho yakinye finali inakina n'umwanya wa gatatu kuko 2017 yakinye finali itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Cameroon, irongera garuka 2021 ikina finali nabwo itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Ni equipe ari kubona byibura itandukaniro rya Misiri yatozwaga n'abandi batoza n'iyi Misiri gutozwa na Hossam Hassan. Buriya Hossam Hassan niwe Hossam Hassan mujya mubona all time top scorer w'ikipe y'igihugu ya Misiri. Niwe Salah ari kwirukanka ku bitego bye kuko yatsinze 39 mu ikipe y'igihugu ya Misiri. Salah ageze muri 36 nawe yamaze kwinjira mu bitego 10 mu gikombe cya Afurika. Salah yatsinze igitego cyiza cyo ku munota wa nyuma gikiringa game. Hanyuma ari gukina ibintu navuga ngo bisa nkaho ari ukwataka nubwo nimugoroba yabonye igitego kimwe bagahita bakimwishyura ariko na kenshi usanga bamwishyura bishingiye kuri formation y'abafite. Nka nimugoroba yatangije Ibrahim Adel ari inyuma ya Omar Mamush, uruhande rumwe ruriho Trezeguet, urundi ruhande ruriho Mohamed Salah. Abo n'abakinnyi bose basatira. Hanyuma muri formation nanone aza gusimbuza akuramo Ibrahim Adel azana bano bataramo abitwa ba Ahmed Zizo, numwe mu basore bakina neza muri championnat ya Misiri yabanje muri Zamalek bari mu ikipe Al-Ahly. Ni numwe mu bakinnyi bakunzwe n'abafana. Nyuma aza no gushyiramo Mustafa Mohamed asimbura Omar Mamush mu minota ya nyuma nawe yaje kubonera ibi bitego bibiri bindi yaje gutsinda atsinda ikipe y'igihugu y'abataramu ya Benin. Ni ikipe ya Misiri navuga ngo kino gikombe cya Afurika ntabwo kirashyuha, nta kigugu kiratagifatika ngo tuvuge ngo ikigugu kiratashye. Wenda biratangira nimugoro kuko hagati y'ikipe y'igihugu ya Algeria na Congo Kinshasa itaha yose irataha ibabaye kuko ikipe y'igihugu ya Algeria yatsinze imikino yayo yose yo mu itsinda. Yinjizwa igitego kimwe gusa nacyo yatsinzwe umuhungu wa Zidane atakiye kuko imikino umuhungu wa Zidane yakinnye yose bakoze clean sheet. Umukino wa gatatu ntabwo ari no Lucas Zidane wakinnye batsinda 3-1. Umukino bagiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Congo Kinshasa si umukino woroshye kuko ikipe y'igihugu ya Congo Kinshasa apare kuba tuyibona nk'igihugu cya hano hafi muri aka karere ariko ibindi bihugu biragitinya. Ndagira ngo basubize inyuma mbibutse ko Congo Kinshasa 2025 yarangije umwaka itsinzwe umukino umwe wa Senegal. Umwe yabanje gutsinda ibitego 2 bakayishyana nabwo bakayitsinda 3-2. Ikipe yabatsindaga yitwa Senegal nayo yari mu ruhererekane rw'imikino 26 idatsindwa. Ni equipe nayo ikomeye irimo abakinnyi bakomeye. Bivuze ngo kuza gukina n'ikipe y'igihugu ya Algeria igizwe n'abakinnyi biganjemo abakuze. Aba Riyad Mahrez barakuze, abasore bitwa ba Baghdad Bounedjah abasore bamaze igihe kinini. Ndamukunda cyane yarushije igitego abayenda kuri Baghdad Bounedjah arakabya cyane. Arakabya cyane. Ujyone yarushije agatego ahita yifuka mu mutwe agahita yunama agahita bati ibi bibaye biti. Ariko nanone ne equipe ya Algeria yazanyemo abakinnyi bakiri batoya, abana bitwa ba Madza bakina muri za Bayern Leverkusen na bamwe mu basore bari kugenda bazamuka bameze neza. Nandi masura ya Lucas Zidane gifite imyaka 27. Umutoza Vladimir Petkovic umwe mu batoza bamaze igihe kinini ku mugabane wa Afurika yabashije kubona qualification y'igikombe cy'isi. Yanatoje equipe
ekipe nationale ya Suisse. yego yatoje ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi Ubusuwisi ni umutoza ukomeye agiye gukina na Sebastien de Sabre navuga ngo yasimbuye ba Claude Leroy ni umwe mu batoza bo ku mugabane wa Afurika bazi Afurika ku rwego rufatika kuko yatoje mu bihugu bine bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika byose agenda atwaramo igikombe n'ikimenyimenyi amaze muri Congo imyaka 3 atoza ikipe y'igihugu ya Congo irenga bivuze ngo ni umutoza uzi swadi igihe akinisha amayere azigikinisha Elia Meshake uburyo ahindura umukino ni match nziza yo kureba kuri uyu mugoroba hagati y'ikipe y'igihugu ya Congo n'ikipe y'igihugu ya Algeria hanyuma hakaza indi match ya Burkina Faso yaba Steve Yago na ba Bertrand Traoré na Badango Ouattara iza kubihangana na defending champions ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Burkina Faso kuva 2013 ikina finali imwe yaba Youssouf Kabore imwe yaba Aristide Banse sinzima muyibuka yatsindwa na Nigeria ku mukino wa nyuma kuva icyo gihe Burkina Faso ntiraza mu gikombe cya Afurika itembera uko no muri 2021 mu gikombe cya Afurika cyabereye muri Cameroon muri ko yakinye umwanya wa gatatu ikishyirwa ibitego minota ya nyuma igatana umwanya wa kane ni ekipe ikunda kugira abakinnyi badafite amazina aremereye cyane ariko nanone ugiye kureba profile kuri profile uyu musore muri defense Issoufou Dayo yabaye muri Renaissance Sportive de Berkane imyaka 8 kugeza ubwo ari nayibera kapitene ari umwirabura ukina muri Morocco hanyuma bari gukina na Edmond Sapsoba watwaranye igikombe na Leverkusen mu gikombe cya championnat mu Budage bakaba bafite amazina nka Badango Ouattara muri Premier League Bournemouth na Brentford ukareba no musore Bertrand Traoré Sunderland ukareba abatipe bitwa ba Steve Yago nandi mazina akomeye nk'uyu mwana witwa Muguna akina muri Seattle Sounders ni umusore ufite ijisho rimwe kuko yagize ibibazo ama infection mu jisho birangira atakaje kureba ku ijisho rimwe arebesha ijisho rimwe yatsinze igitego mu gikombe cy'isi yatsinze igitego muri iki gikombe cya Afurika ni amazina navuga ngo ni match zo kureba twareba nyuma ya match ariko ni match zikomeye ntekereza ko ni mugoroba ashobora kubonekamo surprise y'ikigugu gishobora gutaha ni mugoroba Rigani ni amaze kubona itike Maroc Cameroon Senegal Mali ndetse na Misiri ni ndetse na Nigeria ubwo ni ibihugu bitandatu hasigaye ibindi bibiri ukurikije ibihugu bimaze kubona itike n'ibindi bisigaye bibiri nta gushidikanya ko kimwe cya kane kizaba ari umuriro imikino iri kugenda neza amakipe ari gukomeza mu by'ukuri urabona ko menshi nyine nayo twari twiteze ko azakomeza Samira bivuze neza Nigeria yaraye itanze isomo nanabivuze ko Nigeria muri iyi competition izaza ishaka kwiyunga n'abanyagihugu kubera ko itabahaye igikombe cy'isi kandi n'igikombe cya Afurika cyashize ego ntiyabaye itike y'igikombe cy'isi kandi cya Afurika cyashize nabwo baratsinzwe kuri finale byarashobokaga yuko wenda bari kugitwara so barashaka rero ko ibyo bintu bitagenze neza bibiri biheruka byibura nk'ikipe nini nk'ikipe ikomeye bihabwa amahirwe irebe ko yajyana igikombe mu rugo biyunge n'abafana babwira bati cy'ubushize twaragihushije igikombe cy'isi nta tike twabonye ariko dore tubazaniye igikombe dore tuvuga ko Misiri kubera iyo legacy umurage basigiwe n'amageneration yandi yatambutse yo kwitwara neza ku mugabane wa Afurika nk'igihugu cy'iki giant muri football no mu bindi ku mugabane iteka ryose gihora nicyo kintu nyine cyo kumva ko birashoboka kandi urebye na effective bafite yanyuzemo gato ya Samira agenda avuga abakinnyi bakina ntari busubiremo ntabwo ari ikipe mbi ni ikipe ubona mu mikino idashamaje cyane idahambaye cyane ariko iyo ugerageje kureba ukuntu ibona resultat izi nyine gukina imikino y'ama knockout izi nyine kwishakamo imbaraga zatsinda ikarwana nuko utayitsinda difference wenda ni igikombe cya Afurika abakinnyi benshi bakina muri Al-Ahly ifite igikombe 11 bya Champions League abandi bari muri Zamalek bari nayigira Champions League 5 na Confederation 3 urumva ni ibikombe mbona byo ku mugabane wa Afurika na Pyramid nibagirwa nabonye ari umukinnyi wayo wavunitse Pyramid nayo ifite igikombe giheruka bivuze ngo Misiri shampiyona ubwayo isanzwe ikomeye kuko nujya no kurana n'ama ekipe zari Masiri ziri mu matsinda nyafurika ni ekipe izi gukina resulta izi kudefanda neza abarabia baradefanda neza hanyuma bagakina ama counter attack iyo ugeze imbere biteka n'izindi Misiri zari za kera Misiri y'ubu nguyu irakomeye Omar Mamush arimo arakina ubushake bwinshi bivuze ngo ufite Omar Mamush ufite Sara uri gutsinda hafi muri buri mukino ukaba ufite noneho n'umuntu nka Ibrahim Adel hanyuma bakagira umutoza ufite mentality yo kwataka uko yabaye rutayizamu niwe top scorer w'ikipe y'igihugu ya Misiri ara iyo ukoza amakosa gatoya akitwa Imam Ashur match ya mbere bakina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe iminota 30 yaramukuyemo amubwira ati wowe ntabwo uri kumpa ibyo nshaka ahita zana rutayizamu yarangije Omar Mamushi yakinaga 8 afitemo abataka 7 bose bari gushaka resultat icyo kintu cyo kuba Misiri imbere yakinaga ibintu bidefanda idafite iyo gahunda yo kwataka bago twajya kuri penalty ubu noneho irarangiza umukino bikiri muri open play mbere ko bajya muri penalty ubundi ikindi kinafasha Misiri nicyo kintu cya resistance no gusufura no kuvuga ngo souffrance yose Misiri cyangwa se uko guhangayika kose Misiri igira
umutoza Osam azi kukumanaginga ku buryo abakinnyi bava mu mukino rezilita igitego ntukibona ariko ukabona ko ekipe irarezista stili igakomeza ikarwana waba wayikibanje igitego ko muri mikino y'amatsinda yabanje igitego ariko iza kubona rezilita nziza navuga ko icyo kintu cyo kurezista kubasha gusufura ndetse bakabasha no gukomeza kuguma mu mukino navuga ko kiri mu bintu gifasha ikipe ya Misiri kubona rezilita ndetse bizanatuma uko abantu batekerezaga ikipe ya Misiri kuko ni ikipe navuga ko muri eshatu ni bantu nibayishyiragamo ubona ko Misiri uko irimo irazamuka n'abakinnyi navuga ko bakiri batoya barimo bariyentegera ku buryo Misiri ishobora kuza kuba mu makipe ashobora kuzisanga ageze no ku mukino wa nyuma. Urakoze cyane. Uyu munsi nyine ni ikipe y'igihugu ya Algeria iza guhangana n'ikipe y'igihugu ya Congo saa 12 saa 3 Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire ikina n'ikipe ya Burkina Faso n'imikino muza gukurikira kuri Magic FM ndetse na Radio Rwanda. Katujye amakuru agezweho mujye kure cyane turaje mu kanya.